Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rutende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 26 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba tayari. Perezida Kisekedi Chilombo akomeje gukora deal zikomeye z'abacanshuro. Muri amakuru turazi kukubwira ko yahuye guhishwa na Eric Prince, uyu ni umunyamerika washinze umutwe wa Blackwater. Bari mu mipango ikomeye yo gutegura imirwano ikomeye. Turaza kubabwira byinshi byaganiriweho societe militaire privé. Turababwira rero ko bari gupanga gukorana nayo. Turebere hamwe kandi bijyanye na appui logistique, maintenance aeronautique ndetse n'ibindi bitandukanye mu gushaka kandi kumenya amakuru agezweho ku mirongo imbere y'urugamba ndetse no mu micungararo no mu miyinga mitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutuyagira ibiriko biragenda vyibonekeza mu bice bitandukanye. Mutama waramutse neza? Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru. Yego twaramutse neza Mutama. Makuru azindutse nuko bikomeje kugenda bigaragara wari umaze kumbira utiro bero ibintu byahinduye isura muri iki gitondo. M23 amaze kugota ibice byinshi. Turaza rero kwinjira tubwire byinshi biriko biragenda biba. Turaza kandi no kugaruka ku bijyanye n'ibiri kuvugwa Uvira uratubwira ko bimeze gute? Uburendaza kubabwira yuko abaturage cyane bakomeze kugenda baca amarenga ko bamaze kurambirwa n'ibikorwa birimo biragenda bihakorerwa cyane bikorwa n'abawazalendo. Yewe bamwe bakaba batangiye kumyabiri na ku buryo gutakamba, ariko kandi abandi bakaba batangiye kwinjira mu bigo by'abarundi. Abasirikare b'abarundi bababwira ngo abatabare za wazalendo mbese byakomeye. Nibyo ni ibigezweho kandi bikomeje kugenda biba mu gihe biri kugenda bitangazwa ko ari brigade mix iri gutegurirwa Uvira. Yahawe iyihe ntego? Ni ukuvuga ngo bawe cyangwa bikunda gutokeje ku rwego rwo hejuru, ndetse ariko bikagaragara neza yuko hari agiye gukoreshwa ibikoresho karabutaka. Nibyo ni imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye ndetse bikaba bikomeje kugenda byerekeza muri territoire ya Warungu na Mwenga. Hakomeje kugenda hagaragara ibijyanye na entrance militaire nk'uko bigaragara. Turabwira soutien opérationnel ubufasha mu bikorwa bya gisirikare. Turabwire kandi formation militaire spéciale za Sarambwe ziri gutangira Rumangabo, aho bari gutegura abasirikare bagomba gushyira mu bikorwa umugambi ukomeye warabitangajwe na Corneille Nangaa wavuze ko bagomba kubohora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yose. Turaza kandi kubabwira protection des sites stratégiques mu bijyanye no kurinda ibice bitandukanye, yaba ibirombe, ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibindi bitandukanye muri Sud Kivu. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'abazarendo bivuga ko bashaka kwisubiza Bukavu. Biri kugaragara gute mu Butama? Birimo biragaragara neza yuko mu bice cyane kibaya cya Rusizi abazarendo bari mu myiteguro ikomeye cyane. Mu bice bya za Kamanyora aho ngaho hose biragaragara neza yuko ngo bakamajije bashaka kwisubiza na gatanu ndetse ngo bakazajya Bukavu. Nibyo turaza kandi kubabwira akazi gakomeye kari gukorwa na renseignement militaire y'aba DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement du Burundi, aho bivugwa ko mu gisagara cya Uvira no mu mihanda yerekeza ngaha hari abakomeje kugenda bafatwa bakurikiranwe gukorana n'iza Sarambwe. Turaza rero kubabwira appui information et équipement bufasha mu myitozo n'ibikoresho bya gisirikare bikomeje guturuka i Burundi, aho tubwira ko hari amakamyo yagaragaye kavimvira afite iki? Namakamyo yagaragaye afite ntabwo ndaturamenya nyirizina ngo hari harimo ibiki byose, ariko ibyo twakaje kumenya ni bimwe mu bikoresho cyane mu kubona amazi. Ibindi ni ibikoresho n'ubundi bigaragara neza hari ibya logistique byatumijwe cyane n'imbunda ndetse n'amasasu
ntabwo turamenya mu by'ukuri kuko yari amakamyo arenze ebyiri, bigaragare neza yuko byanga bikunda ari byinshi bari bazanye, turacyakomeje kugenda tubikurikirana. Nibyo turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation contre insurrection, ibikorwa bigamije guhashya izasarambye mu bice bya Warikare, aho FARDC yamaze gutangiza ibidasanzwe, ahamaze gukorwa Frontier Service Group FCG iyobowe ndetse mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na societe militaire privé iyobowe na Eric Prince, aho bitangazwa ko bagiye gukora renforcement des capacités opérationnelles des FARDC ndetse na maintenance aéronautique ndetse na formation militaire spéciale avec protection des sites stratégiques. Iro nibyo tugiye kugarukaho banywanyi mu buryo bw'iramvu. Icyo usabwa nta kindi no kubana natwe kandi kuri ubu dukurikiye bwa mbere, uyu niwo mwanya mwiza ngo ufyonde sabone uyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha vyibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? Kuri aya makuru nakubwiraga y'ibijyanye na pero, aho mu 23 gukorwa iri gukora operation yo kongera deployment Karabuta iri gukorwa mu majyepfo ya Rugero. Yego, wabanza ukabanyuramo noneho nababwira ibyinshi nyuma y'amakuru urebye byakomeje kugenda bifata intego. Namakuru atari ibanga, yewe na bamwe muri M23 bayemeza. Societe civile yatangaje ibidasanzwe, amakuru mashya avuga ko inzego z'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru zamaze gutahura biturutse ku baturage ko AFC ikomeje kongera ubushobozi bwayo mu gice cya Rubero no mu bindi bice bihakikije. Umuturage yavuze ko yitwa Kicombero nyuma yo kwageza intwaro nshya n'abarwanyi bavuye Rumangabo. AFC yashyizeho poste de commandement avant icyicaro cy'ikirenga cy'agateganyo kugira ngo bagenzure ibikorwa byose bya operation mu gace ka Rubero. Amakuru akomeye aravuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, imodoka zambaye ibirango vya gisirikare vya AFC zasanzwe zinyura kenshi mu muhanda Kirumba Kipese Kanyabayonga, berekana ko uyu mutwe ushaka gushyiraho contrôle logistique et opérationnel, ubugenzuzi bw'ibikoresho n'ibikorwa vya gisirikare. Hari ahitwa ikidodo kinini cyugarije abaturage bo muri Kirumba, aho benshi bari guhunga berekeza i Butembo ni Beni kubera impungenge ko imirwano ishobora kongera kwaduka. Raporo zemeza ko hari abimukiye mu misozi yitwa Munyakandogmi kugira ngo birinde intambara mu gace kitwa Rusamambu n'ayitwa Bukumburwa. Ingabo za AFC mu 23 zakoze operation mixée, inzego zicunga umutekano zikaba zikomeje gukora akazi mu misozi yitwa Kateku, aho bivugwa ko harimo gutegurwa ikigo gishya cy'imyitozo ya gisirikare. Nkuko rero bigaragara, nubwo iminsi ishize habaye ibiganiro Doha hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa 23, amakuru yemeza ko mouvement politico militaire uri kwitegura imirwano myinshi mu gihe ibiganiro bitarimo gutanga umusaruro ku kibazo cy'ubutegetsi bw'uturere muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara, biravuga ko 23 iri kurungika abasirikare benshi muri ibi bice ndetse n'ibikoresho, ibigaragaza ndetse bigashimangira ko isaha yari yo yose urugamba rushobora kuza gukomera, ibintu bikaba bibi cyane. Ibiro bikaba bihura bikomeye n'ibiri gutangazwa n'abanyapolitike bo ku ruhande rwa AFC, aho bamaze gutangaza ndetse bagaragaza ko bafite gahunda yo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko bitakiri ibanga. Ibiro bikaba byamaze guteguza Kinshasa ko igomba kwitegura imirwano ikomeye. Ibiro ni byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubora igihugu, abatuye mu duce bakabona ko bagezweho n'imiyoborere myiza. Yabigarutse ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi
yashojwe ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icenda 2025. Nanga yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye, aho yagize ati ibikubiyemo n'impinduka zikomeye mu bice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero. Komeza agira ati akazi kacu ni ukubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane kuko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nanga yavuze ko ubutegetsi ugomba kubuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho z'Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu beretse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza. Nanga yijeje abo mu bice bitandukanye ko bagomba kuba bakitegura kubayobora. Abivuga yagize ati turaje mutegereze, turi mu nzira. Ibiro bikabe biri gushimangirwa n'ibigaragara Rubero n'ahandi hatandukanye. mu 23 ikomeje kugenda irungika abasirikare benshi. Ibiro bikaba bigaragaza ko bakomeje umugambi uko uba barwana ibiri guteza n'ubundi byago bikomeye muri societe civile. Mutama ngayo ngukorero nibiri ko biragenda vyibonekeza. Biranguramo bakuru byarushijeho gukomera ndetse no gufata intera bwana kumenyesha makuru. Kubera yuko byose biragenda n'ikijyanye n'imyivumbagatanyo cyangwa imiduruvanganya ikomeje kugenda iba mu bice bya Uvira. Bigaragara neza yuko abaturage nabo batangiye kuvuga ngo byange bikunda ahantu naho hagiye kuba imirwano bakurikije uko bibona. Bamwe bakanabona ndetse nabo 23 yataka Kivu y'amajyaruguru muri ibyo bice bya Rubero, bakavuga bati wenda ntago bazongera kwataka vuba Uvira. Ariko nanone wakwibuka yuko bakomeje kugenda banasohora abasirikare benshi cyane. N'ejo bundi basohoye abasirikare 7,000 bazwa special. Urumva rero byanga bikunda ashobora kuza kuba ikintu cyitwa imirwano. Ubwo rero wenda twakwinjira muri Uvira noneho nkabwira uburyo ki abaturage bamwe batangiye kuvuga yuko ngo bari gutabazamo 23, ubwo ariko ni abayishyigikiye mu by'ukuri ukurikije uko bimeze, mu gihe abandi batayishyigikiye barimo baravuga ko bagomba mu by'ukuri gutabarwa ngo na FARDC kubera ngo abazarendo bakomeje guteza imyivumbagatanyo mu mujyi. Ariko nanone nabyo bikagenda bishimangira ko harimo haragaragara imyiteguro y'imirwano karabutaka. Yego tubwire Mutama. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana byabaye ibindi. Bamwe mu baturage banatangiye rwose gutanga ubutumwa. Hari umwe mu baturage uherereye muri Uvira mu ntara y'Amajyepfo mu gice n'ubundi kigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego gutya yandika ubutumwa arabutwoherereza, ndetse yewe nabonye yanagiye abwoherereza mu buryo bugiye butandukanye ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo atashatse yuko mu by'ukuri amazina yatangazwa. Ariko yagize ati ino iwacu abantu bakomeje kwitwa umunsi ku wundi. Ati barimo baricwa na wazalendo ngo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na FARDC. Noneho arangije aravuga ati uretse kandi kubica ngo mu masaha y'ijoro barimo barabambura, bakabambura ibirimo amatelefone cyane cyane ngo abawazalendo, amafaranga ngo ndetse n'ibindi bintu by'agaciro. Yego uyu muturage kandi avuga ko nanone ngo yaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ababwira n'abandi, kuko uyu nguyu we ngo nuzumvira yambwiye ibyo ngibyo ngo kugira ngo numvishe yuko ntaho abogamiye ari kuvuga ibyo ari byo. Ubwo nanimubajije uko bimeze cyangwa se ubwoko arimo, kuko hari ababigenderaho cyane. Ambwira ko ari mu bwoko bw'ababwira ariko ngo adashaka kugira icyo abivugaho n'amazina ye yanga kuyatangaza. Ndetse avuga ko ahantu bikomereye cyane ngo ari muri iyi nzira ivuye ku kibaya cya Ruzizi yinjira mu mujyi wa Uvira, ikorwamo rwose ubugizi bwa nabi bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu rero agatabaza ngo abo mu mutwe wa 23. Bigaragara neza yuko
batangiye gutekereza yuko hashobora n'ubundi kuba hagiye kuba intambara, ko baravuga bati wenda Goma na Bukavu barahageze, ntabwo tucyumva abantu bavuga, nubwo bamwe banavuga yuko nyine mu bice umutwe wa 23 ngo ugenzura utapfa gutangaza buri kimwe, bamwe barabivuga ngira ngo urabizi. Yego. Akavuga ko rero ahitwa muri Kiribura, quartier ya Kavimvira, Karundu, ahitwa Shishi ndetse Senga, ariho birimo bigenda bigaragara, ariko byagendana n'amakuru tugenda tugira byo ukabona ko byanga bikunda harimo arabibazo bikomeye cyane. Ahitwa za Murongwe ndetse na Demba ngo bikomeje gufata intera, urumva rero ko ibintu bigiye kurushaho gukomera nimba abaturage batangiye gutabaza inyeshyamba bwanamumenyesha amakuru. Yego, mbere yuko nyine uri buza kutujyana no mu minembwe na Mikenke na Rugezi ukatubwira ibiri kugenda biba, ndagira ngo twemerere turihe kubijyanye na Kisekedi uvuga ko yahuye na Eric Prince, uyu ni umuyobozi wa Blackwater, bivuga ko bari mu mipango mishya n'ubundi ishobora guteza imirwano ikaze mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni son excellence Félix Antoine Kisekedi, president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahuye rwihishwa na Eric Prince, umunyamerika washinze umutwe w'abacanshuro yise Blackwater. Aba bombi bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Kisekedi yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Eric Prince asanzwe afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo kuyifasha gukusanya imisoro ituruka mu bihe y'agaciro ndetse no kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Gusa amakuru avuga ko yanohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacanshuro b'Abanyakolombia mu rwego rwo gufasha iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Kinyamakuru cyinjira inkuru ziremereye za politique Africa Intelligence kivuga ko ubwo yahuraga mu ibanga na Kisekedi, intego y'umuhuro wabo yari yo kuganira no gusuzuma ibigomba gukurikirana amasezerano ibasinyanye mu kwezi kwa 12 muri 2024. Iki gitangazamakuru kivuga ko ari amagambo uriya mugabo usanzwe utunze za miliyoni z'amadolari y'Amerika yifuza kwegukana isoko ryo gusana indege z'intambara z'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo FARDC. Ni isoko rero risanzwe rifitwe na societe ya Gamia RDC yo muri Bulgaria, yari yaranafashije Kinshasa kuzana abacanshuro b'Abanyaromania batsindiwe Goma na M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iyi ni societe kandi niyo icungira umutekano zimwe mu ndege za FARDC ndetse bagakurikirana n'ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'izi ndege. Amakuru agaragaza ko raporo y'impuguke ya Loni ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Agamira iteganya kurangiza imikoranire ifitanye na leta ya Kinshasa bitarenze mu kwezi kw'icyenda. Gusa bivuga ko hari bamwe mu bacanshuro bayo babarirwa mu 120 bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gusana indege z'intambara za FARDC na drone. Kuri societe ya Frontier Service Group FCG ya Eric Prince isanga ari umwanya wayo gusimbura Agamira kugira ngo abe ariyo izajya isana ibikoresho bya gisirikare z'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse no guha imyitozo brigade ivanze y'ingabo za kiriya gihugu nkuko bitangazwa. Amakuru kandi avuga ko FCG inashaka gutanga serivisi z'ubwubatsi rusange n'inzego za gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 nkuko biri kugenda bigaragara. Bikabivugwa kandi bikemezwa ko hakomeje gahunda ikomeye yo kugira ngo aba bacanshuro baze batange umusado ukomeye kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara ikomeye n'umutwe wa M23. Mutama rero ngayo nguko wakomeza ukatujyana mu minembwe Mikenke Rugezi hose ukatubwira ibiri kubera mwabira bice byegereye Fizi. Nukumenyesha makuru bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata intera, niko navuga ngira ngo twari turimo doretse kubabwira amakuru y'ibyakomeje kugenda biba cyane cyane hano muri Gipupu ndetse n'ibice bitandukanye,
yego n'ubundi by'umurenge Minembwe ndetse na Mikenge, tutibagiwe nyine na za Rugezi. Ubu rero biracyakomeje kugenda bifata intera kubera yuko nko mu gitondo amakuru yazindutse n'ubundi angeraho aravuga yuko FARDC ndetse n'abafatanyije Wazalendo FDLR ingabo z'u Burundi nabo n'ubundi ngo bongeye kwinjira mu duce twahitwa Bunda, ni muri segiteri ya Itombwe, ni kundi munsi ubwo binjiyemo ko no mu minsi yashize nuko byari bimeze, gusa bikavuga yuko ngo hari umurongo muremure batigeze barasa, ariko ngo bigaragara neza yuko n'ubundi bari kugenda bikusanya bajya kwinjira mu bice amashyamba bagomba guteguriramo imirwano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibi biranagenda binahura kandi nanone n'imyiteguro y'umutwe wa 23 ndetse na Twirwaneho, bivuga ko muri ibi bice baherutse kwakira umusada ukomeye w'abasirikare baturutse Bukavu ndetse na Goma, bikavuga ko cyane cyane ngo hashobora kuba haza kongera kwima imirwano ikomeye cyane muri izi nkengero za Gipupu mu bice bya Rusamambu ndetse n'ahitwa Rwinsankuku n'ahandi, ukurikije uko ibi bice birimo biragenda bitegurwamo imirwano kuri buri ruhande. Ubwo rero situwasiyo irumva irakomeye cyane muri teritwari zitandukanye z'intara y'Amajyepfo. ubu biza kubwira n'ibindi bigiye byisumbuyeho biri kugenda bigeraho. Nibyo ni amakuru ari guturuka muri Kisangani, ni igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherereye mu ntara ya Chopo. Ibiro bikaba ari ibikorwa bya gisirikare bikorerwa ahangaha biyobowe n'umunyamurenge General Pacifique Masunzu utavugwaho rumwe n'abo mu bwoko avukamo. Turababwira ko rero iyi ni zone ya gatatu y'igisirikare, igisirikare kiyobowe mu buryo budasanzwe. Kiravuga ko cyafashe izindi nyeshyamba 15 za M23, izindi zikaba zarashwe ku bwinshi. Biravugwa ko kuwa gatatu kwigenekerezo rya 24 kwezi kw'icyenda muri mu kiganiro n'itangazamakuru Major Nestor Mavudisa, umuvugizi wa zone ya gatatu y'igisirikare cya FARDC, yavuze ko uku kwitandukanya na M23 ari ingaruka zatewe no gufatwa nabi haba ku rugamba ndetse no mu bigo by'amahugurwa bya Nyangezi ndetse na Rumangabo. Ahatangaza ko kuri training wing abariyo babayeho nabi, yagize ati buri munsi utambuka icyiciro gikuru cya zone ya gatatu cya gisirikare cyandika M23 bitanze baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Itsinda riheruka kutugeraho rigizwe n'abayitanze 30 n'abasirikare 15 bafashwe barimo kwitabwaho n'ingabo za leta ya Kongo, hubahirizwa amategeko agenga imyitwarire n'uburenganzira bwa muntu. FARDC iravuga ko kubera ibikorwa by'uko batagishoboye kwihanganira gufatwa nabi n'abarwanyi ba M23, ibi bavuze ko rero yavuze ko yajyanywe ku gahato mu mutwe wa 23. Umwe muri bo avuga ko atahemukira igihugu kandi yiteguye gukorera igihugu cye. Umwe muri abo yagize ati nafashwe ninjizwa mu gisirikare ku gahato, twari mu myitozo aho twafashwe nabi, nta myenda nta biryo, twakubitwaga igihe cyose babishakiye. Nishimiye kuba ndi hano hamwe na FARDC. FARDC iravuga ko muri aba bantu bitanze harimo abana babiri bato, ikaba rero yabijeje ko bazitabwaho neza mbere y'uko abayobozi ba gisirikare bafata ibyemezo bindi. Abanyekongo batandukanye ku rubuga rwa X banze kwemera aya makuru, babifata nk'ikinamico, aho rero bamwe babaza ukuntu FARDC ihora ibereka abarwanyi ba M23 yafashe ariko ntibashe kwereka n'imidugudu babohoje. Ibi rero bikaba bigaragara, aho rero benshi banditse mu Rufaransa rwinshi bagaragaza ko batabyizeye. Benshi bajya bavuga ko ibi bidashoboka
kuba bafata abarwanyi mu gihe nta gice na kimwe baragaragaza ko bongeye kwisubiza kuko rabakurikiranira hafi biriko bagenda babitangaza. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba nyuma yuko uyu General Masunzu yatangiye kuyobora umugaragaro ibikorwa bya gisirikare muri aka gace kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2025. Mutama wakomeza utubwira n'ibindi duhereye kuri ibi biri kuva kwa Masunzu bivugwa ko yafashwe she Intare za Sarambwe. Ngo ni amaoperasiyo akomeye cyane akomeje kugenda agaragara mu buryo butandukanye cyane cyane higanjemo ibijyanye no gucungera cyangwa se kurebera hamwe uburyo kimwe 23 ngo irimo irakora ikintu cyitwa ngira ngo ibi ngibi nta nubwo turi bukomeze kubyumva gusa muri Kisangani cyangwa se ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Glasgow gusa, kubera yuko amakuru mfite aravuga ko n'ubundi ibi ngibi birimo birakorwa no mu bice na za Karemi ndetse na Katanga, aho n'ubundi naho hari ubwoba bukomeye cyane kuri uyu mutwe wa 23 ngo waba waratangiye kuherekeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko kandi bikanavuga ko ariko bamwe bari kubigenderamo ngo ndavuga abaturage b'abasivile bari kuzira yuko bavuga mu rw'ikinyarwanda cyangwa se nanone baturuka muri abo bwoko bw'abatutsi cyangwa se abanyamurenge. Bigaragara ko nyine haracyarimo uruntu, ariko byo ntabwo nanone wavuga ngo ni burundu ngo ni ibinyoma, kuko ibijyanye n'ubutasi byo rwose biri gukorwa mu buryo bugaragara, mu buryo buzwi. Ni ibintu ubona yuko nabo biri bukomeze kugenda bifata intera, yaba ari hafi aha ngaha muri Grano Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko na Kinshasa Demiape ndetse na Nini nabo bakameje. Yego bakamejeje rero ngemera n'ubundi tujye mwarabana n'ububanyi n'amakungu mbere yo kuza ko tujyana n'ubundi ku mirongo imbere y'urugamba tukareba uko byifashe. Tubabwira ibijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kurangiza umuhari umutwe w'iterabwoba wa FDLR. U Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravugwa ko bizamaze kumvikana ku gihe bizatangira gushyira mu bikorwa ingamba zirebana n'umutwe n'umutekano zikubiye mu masezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinye muri Ruheshi. Amakuru aravuga ko ibihugu byombi byumvikanye mu nama yahuje abayihagarariye Washington hagati y'itariki 17 na 18 ukwezi kw'icyenda. Itangazo rihuriweho n'ibihugu byombi ariko ryanasohowe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ryavugaga ko gutangira gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano y'amahoro yasinywe ku igenekerezo rya 27 Ruheshi bizatangira gukorwa guhera ku itariki ya mbere kwezi kw'icumi 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko amasoko atatu afite aho ahuriye na kiriya kibazo yabibwiye ko Kigali na Kinshasa kandi biyemeranyije kuba bamaze kurangiza gushyira mu bikorwa ingamba z'umutekano bitarenze uyu mwaka. Reuters avuga ko muzo ibihugu byombi byemeranyije harimo kuba ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR ndetse no gufasha icyurwa ry'ingabo z'u Rwanda bigomba gukorwa hagati y'itariki ya 21 na 31 z'ukwezi kw'icumi. Ingengabihe yamaze gutegurwa kandi ngo iha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatariki yihaye yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro basinye, nubwo hari impungenge z'uko yaba yarabapfuanye nk'uko babigaragaza. Amakuru aravuga ko ibihugu byombi kera kabaye byemeranyije gusenya FDLR mu gihe mu nama yabahuje muri ukura kwezi habaye ko ubwumvikane buke n'ubwumvikane bushingiye ku bijyanye n'icyo M23 aricyo n'umubano w'u Rwanda ifitanye nayo ndetse no ku mubare w'abagize FDLR. Amakuru aravuga ko muri iyo nama abari bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavugaga ko gusenya FDLR bisaba ibikorwa bihuriweho, gusa u Rwanda rwo rukavuga ko izo
zigomba kuba inshingano za Kinshasa mu gihe habura iminsi mbarwa ngo ibikorwa byo gusenya FDLR impande zombi zemeranyijeho birangire. Umutwe wa 23 ukomeje kugaragaza ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje gufatanya n'abarimo barwanyi buriya mutwe wa FDLR mu kugaba ibitero mu duce dutandukanye by'umwihariko dutuwe n'abaturage benshi abasivili, ibiteza ibyago bikomeye. Mutama watujyana mu bice byo mu Minembwe n'ibindi bitandukanye naho katubwira ibiri ko biragenda vyiborekeza. Mutama uratwumva? Ndakumva bwana mumenyesha makuru. Kugeza ubu situation mu Minembwe yifashe gute? Kugeza ubu situation mu Minembwe naho akomeje kugenda hagaragara cyane cyane ikusanwa ry'ibikoresho cyane cyane ndetse no kugenda harundwa abasirikare mu buryo bugaragara. Yego. Kuko ngira ngo mwakomeje kumva kuko igisirikare cya leta Kongo FARDC kirimo kiravuga yuko ubwo za Katanga ndetse na za Karemi biriya bice ndetse bitari byafatwa ko nta kibazo, bivuze ngo ikintu bafite muri gahunda abona FDLR ni uguproteja ibi bice byose biba bagifite kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri hatagira ibindi bice bifatwa, ari nayo mpamvu bumvishije ikijyanye n'ubutasi karabutaka kiri kugenda gikorwa. Amakuru aho twarangije kwakira ni uko byibura abasirikare bagera kuri 300 aribo bagiye koherezwa ahangaha mu bice by'Umurenge, bakagomba koherezwa ariko hafi 150 bose bakazajya bazakora mu buryo bwa gisivile, mu buryo bwo kujya gukora amakuru bakayacyura mu gisirikare ariko nanone bakora mu buryo bwa gisivile. Ni uburyo mu by'ukuri ubona yuko abaturage nabo batangiye kugira ibyo bamenya mu kubera yuko hari abatangiye kuganirizwa ngo bahabwe inshingano zo kuzajya bagira amakuru batanga. Ibi rero niwo mwuka batangiye kuba neza hariya mu misozi miremire y'Umurenge. Biravugwa kandi nanone yuko ubwo iyo y'Umurenge yose ariko hano mu Minembwe aho bikavugwa yuko ari n'abazalendo bagize gutya mu masaha ya 4:30 5 gutyo bagize gutya binjira mu gikumba cy'umugabo witwa Karemanzira, noneho bamusahura inka zigera kuri 6 n'amagenganga ziracyari gushakishwa. Ni ibintu rero nabyo birimo biravugwa. Andi makuru ni amakuru yo muri Warungu, hano rwose n'ubundi muri biriya bice biteganye na Nzibira naho ndikumvikana amasasu bivugwa yuko rero umutwe wa Wazalendo ushaka gusubiza inyuma M23 ndetse na MRDP twirwaneho baheruka kwigarurira ibice bya hariya birimo n'ikibuga cy'indege. Hari ahubwo rero amakuru yo muri Majyaruguru nimba wareka tukanyuramo aho abasivili 4 biciwe mu gitero karabutaka na ADF yitwa Mbappe. Niba ufite amakuru arambuye yuko bizagenza wayatubwira? Ngo n'abarwanyi b'indeshyamba bo mu mutwe wa ADF bangaba n'ubundi bivuga yuko bakorana n'imwe mu mitwe ya Kisilamu cyangwa se igenda ku mahame ya Kisilamu. Yego. Abasivili 4 mu ijoro ry'ejo bundi ku wa gatatu ari gushyira ku wa 4 ngo ni 24/25/2025. Yego. Ni igitero cyagabwe icyarimwe mu mudugudu witwa Kasanga. Yego. Ndetse no mu gace kitwa Ufungura, ndetse tutibagiwe n'akandi gace kitwa Amaco. Ubwo ni umuhanda n'ubundi uvafungura werekeza Amaco, ndetse n'akandi gace kitwa Kinigi muri komine ya Bapere nk'uko ndimo mbabwira muri Rubero cyangwa se teritwari ya Rubero, ariko ubwo ni Rubero y'Amajyaruguru. Ubwo rero amakuru twarangije kumenya Yego. byatangajwe n'umwe mu babikurikiranye neza witwa Makliye Shivukunura,
n'umuyobozi mu by'ukuri w'iyi Bapere wa komine Bapere nyine ngo n'abarwanyi babiri binjiye ariko bashatse ngo kugira basubize mu moto nuko rero ngo bahita bica abantu igitero cy'ubusahuzi kuko ngubwo amaduka atatu yatowe banatwara ibyabo yego kandi nibura abasivile bagera kuri 72 bakomeretse kubera yuko muri ibyo bice hakomeje kugenda hazamo ngo aba ADF bya hato na hato. Ni ibintu rero ubona yuko mu by'ukuri nabyo umuntu atarenze ingohe, binababaje cyane rwose, bikomeje kandi kugenda bigarukwaho ndetse dore bamwe barimo baravuga bati hashobora kugenda hagira abandi biyongera bapfa kuko harimo abari bakomeretse bikabije. Bikomeje kugenda bifata intera kuko nk'ubwo ngubwo muri ibyo bice hari hakomeje kugenda havuguye mu Rwanda kuva ku munsi w'ejo, ariko ubu n'amagingo ayangaya arimo haragenda havugwa imirwano. Ni imirwano kandi nakubwira yuko bwana mumenyeshamakuru irimo abasirikare b'inzobere muri iyi ntambara, kubera yuko abavuye cyane cyane ku myitozo y'umutwe wa 23 bose boherezwa ahangaha. Ikigero kinini rwose cyoherezwa ahangaha kandi babizi yuko ni abasirikare barimo abahoze mu gisirikare cya FARDC baza mu banda ya FARDC. Bigaragara ko intambara iri bukomeze, bikagenda bigahurirana n'abasirikare ba FARDC bigeze kurwanira ahitwa Ishasha kugira ngo babyibuke intambara yigeze yaba ari nayo yatumye ikomeza gufata intera kugeza igihe bagereye muri ibi bice bya za Goma na Zaire. Aba nabo ngo baje bariye Karungu kandi nabo bigeze gushegesha cyane mu 23 bishobora rero mu by'ukuri kuza kuzamura umwuka mubi w'intambara ikomeye cyane, ndetse bakaba baza kugira gutya akagira usunika undi. Turakomeza rero kuyanza amaso tubabwire mu by'ukuri ikiza kwiyongeraho. Gusa nk'ubwo ngubwo uko narimo mbibabwira nyine hakomeje kugenda ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko General Gasita yavuzwe n'abazalendo. Bamwe bakavuga yuko leta ntacyo yabikozeho, ariko kigaragara hari icyo yabikozeho kubera ko General Gasita yari amuvanye. Ibibazo byatangiye gutuma abasirikare ba FARDC bava mu by'ukuri mu ngamba bagahunga bagateruka igisirikare. Akazi gakomeye cyane rero ka military police ya FARDC katangiye. Ubwo hari abasirikare bagera kuri 2 yego bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo ufite ipeti rya kapiteni ndetse na mugenzi we ufite ipeti rya sergent. Bakiyomoyeho bavuga yuko basanze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na MLDP twirwaneho. Abo ni nyuma yuko nyine ngo muri Kadeze na Gasita ngo yanzwe, ariko ngo n'ikintu bigira icyo bikorwaho. Abasirikare rero ni kapiteni witwa Bakunzi ndetse n'undi ufite ipeti rya sergent tutabashije kumenya izina rye. yego Bombi rero nk'uko amakuru angera bivuga bavuka n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byanatumye abazalendo bamwe batangira kuvuga ngo abangaba n'ubundi bari za maneko, bakaba kandi ari abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Turabyumva nyine ibyanga bikunda nabo bajyanye amakuru akomeye cyane. Ubwo bagiye ku mugoroba wa 22 yego kwezi kwa 9/25 nibwo banakiriwe n'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho, bakirirwa ahitwa Inyangezi mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukavu, mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ariko umuntu yavuga yuko umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo wimukiye muri Uvira. Ubwo rero bumva ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera ku rwego rwo hejuru. Amakuru arimo aragenda yererekanwa wava mu by'ukuri muri 20 nako muri wazalendo
na FARDC bakajya muri M23 banajyanye kandi imbunda zirimo AK-47 ndetse n'izindi ntoya na za grenade urumva bajyanye n'ibikoresho rero hari n'abandi rero ngo bari kubitegura FARDC irebe nyine ubwo ngubwo birumvikana itegura n'abo bakunda kwita abagambanyi babo nyine munsi ku munsi. Yego, reka dukomeze n'andi makuru. Aho guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ihuriro rya FC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, Bwana Patrick Mbusu Bwambwi Inshombo yagaragaje ko hagiye kubaho impinduka mu miyoborere y'intara no mu bice bitandukanye bizigaruriwe n'iri huriro. Ubwo turagaruka tubwira n'ibiri kuvugwa mu Minembwe. Yagaragaje ko iyi miyoborere igamije gufasha umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona itandukaniro ry'imiyoborere myiza no kugira uruhare mu bimukorerwa. Ati tugomba gutangira kuyobora igihugu mu buryo butandukanye uhereye ubu, kandi ibi bizakomeza. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabona ubwabo uburyo umutungo wa rubanda ucungwa. Yakomeje ibi agira ati ibi bizatuma abaturage bose batakiri mu maboko ya guverinoma ya Kinshasa babona uburyo intara zimaze kubohorwa mu maboko y'ubutegetsi buyobowe, kandi bizadufasha kugera kuri byinshi. Dufite imiyoborere mishya igamije impinduka mu gihugu cyacu. Aho rero yakomeje avuga ko ibi akaba yarabigarutseho mu nama y'uko mu minsi ishize abayobozi b'ihuriro rya FC bagiranye inama igamije kunoza imiyoborere mu bice biri mu maboko yaryo ndetse nuko leta ikwiye kuyoborwa muri rusange. Busu yashyizweho mu kwezi kwa Kamena 2025 asimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi muri AFC ushinzwe uburezi, igenamigambi ndetse n'ishoramari. Baso yarasanzwe ari umushoramari ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bwa mu by'agaciro. Yabaye umunyamuryango w'ishyaka AFDC, Alliance des Forces Démocratiques du Congo, ryashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2021 kugera muri 2024. Mu mwaka ushize Baso yiyamamarije kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa AFDC, umwanya wegukanywe na Jean-Jacques Perusi Sadiki. Bikaba rero ibi kuri ubu biri kugaragaza imbaraga zikomeye agiye gushyira muri ibi bikorwa. Mutama, watubwira n'ibiri kuvugwa mu bice bya Minembwe? Mutama, uratwumva? Ndakumva ndanamumenyesha makuru. Yego, ndagira ngo utubwire ibiri kuvugwa mu Minembwe byifashe gute? Ibice bya Minembwe n'ubundi kimuzimake n'ubundi cyakomeje kugenda bibera Gikupu, kuko n'ubundi ni ibice mu by'ukuri umuntu yavuga yuko bituranye, ariko bigakomeza byiganzamo cyane ibijyanye n'imyiteguro y'igisirikare cy'Uburundi, cyane kubera ko igisirikare cy'Uburundi nicyo gifite abarwanyi benshi muri ibi bice. ngira ngo banamaze igihe bagiye bakora operasiyo zitandukanye zo kurwanya imitwe bivugwa neza yuko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko noneho ngira ngo wakomeje kugenda wumva bifite aho bihuriye n'abasirikare barimo baragira ngo baturuka ngo muri 2023 niba bashaka kwinjira ngo mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone bakaba abenshi bari gukorera imyiteguro hano mu misozi y'Umurenge. Yavuga ko rero abarundi batangiye kuvanamo impunzano bakinjira mu baturage rwagati kugira ngo bakore ubutasi karabutaka. Biravugwa rwose kubera yuko nka mu gitondo cya kare mu masaha y'saa 10 hari ingo zigera muri 3 basatswe, bagendaga ngo bagendanye n'abasirikare ba FARDC bo urumva byanga bikunda hari uko batemerewe muri ibyo bice nyine bitari byatangira kugenzurwa mu buryo buri totali n'umutwe wa 23 bakinjiramo
neza nimba koko hari abo muri 2023 kuko abaturage bagenzi babo baravuga yuko bose ari abana babo bisanzwe. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana umenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane kuri udukurikiye bwa mbere, hita ufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.